ole clear tu te chibai le vekule to tuma chuan ni zana khan match munom tak mai semi final match munom tak mai kan en thawri noma England le Argentina te an munom riap khop mai comeback na ro pui kan mule chiang hle bok ani ani zan jong changa khan in England fans te an lom lo hle mai an coach laka ten lungoi lo hle mai chu ti rulin Argentina te ama khop mai Argentina hi an comeback pui thei khop mai atira an han phur ma sate te a maro chu an ron in le thal zung ate khanin a to pa hi chon 2-1 borvel hin chak nge ani an bon khop mai chot England fans te hi an lung oi lo na hanon ta lan sang te kan inanga England fans te an coach laka an lung oi lo tak zet ani anon te pakhat na hin World Cup sani somni peruk semi final a an chak lo wang khan England national football team te chu FIFA World Cup sani somni peruk semi final a Argentina laka 2-1 in an tloma hei hian fans te atin hol hle Anthony Gordon mangin ma shoi ma se hun top lama Enzo Fernandez le Lautaro Martinez at the goals huwa zuin an tlom pha khania final thleng tura in base save fans tam tak an lung oi zo thlod lawani an ron tia awei omang reng khom mai ni jana khan zep mi elo chuan neutral taka kan thlir chuanin official lampang te referee laka han chuana tur kha ka hmumi elowa Argentina ma MOT thei khop khana ham tlat zokin ka hriani chuanin pahnina hian in kheldan an thiam lawani basen phak lawani han ti sup boka World Cup qualifier le match masalama po coach Thomas to chela nuaya an kheldana fans te an lungoi lo photo ani tlar mashriam tak le player thatak tak Hurricane Jude Bellingham Bukayo Saka na ereng sia game munom le na tok an khel thei lo ni a hriat na alien zual hle half time laya fans ten khel mol chhunge ya an lo aw el an lo bu khum hial te po kha thleng to ani kha han ron dia alo pui hem khop mai helaya ron soyang do hi ani deuh tak tak ani tlar ma hriam tak le player tha tak tak nei si hianin an game munom lawan na tokin le lamta na hlo om tur ten khateng khan an khel thei lawani nian ron soya hi adik na chen po tam view na rin noma in mu dan sang halo soi ve ulani zana khan kan en ve a mu nom khop mai chu ti rolin England fans ten lung oi lawani pon a o moi ngoi ni chon pathum na hianin player thlan chhuwa big laka an lung oi lo hle anon tia ta chelan World Cup ta na squad a thlan tarlan ani khan soisel na atam hle a big takin defender Harry Maguire a shoi ve lo kha mi pui tele Maguire nge po alung oi lawa tlaran nung thlan konga fans ta hian rin hlelna na men lawan na yeni anaron tia adik via porin oma ani zana po khana ni atir lama kha chon anan che thang reng view maya ma se top lama khan an defensive ngar ta kha Argentina an dang ne si lo la ya kha atlar nung te de man hlo a chu mai pe lama an cost thleng khanin hei de man hlo view maya Harry Maguire te po hi nga tinge lak lo khang hawa chona thazo ka ni ti kharan soi se ha sup ani chanana to a fans te an thinri man lung oi lawani pon an raman mangai wangte thei to pan chua khatinga an lo be se san wang kha ani ti kha coste po hin an hria da poi mo view na rin no mani ani lo lung oi lawa te khating ang zonga an lo la ri phe chuanin coach fans thinrim then khat te sum zo lo an tong fu nol ang ti te poi thil lo thonom takani chon football a chau hian ani lawa FIFA World Cup sani somni peruka chau hian ani lawa tu nai hian England hi sport lama hian an tluang lo ang reng khop mai cricket lama po hian an tluang view lo ani football chau ni lawin cricket lama po England cricket team te chu India laka an tlom mek bok aron tia ODI match masabera India laka sirung ngotin an tloma hei wang hian sport ta na mi tharim nga England chan tu te chu tun lai boru ka chu an lung oi lo tlang ri hle ani tin aron soi bok ani a ani san in khel boru ka po khan ani a arin lo deuh khan in neutral taka kan thlir pon Argentina an ron comeback kha an lo dang zo meu lo ti thei ni ama khop maya ni zana an khelang tho khan Argentina te an tuma piang hian an in khela piang hian atira hian an chak lo ma sa te phur ma sa hian an changtlang puya maro chu an noro tak taka an game nge ziate Messi turu ziate alang chiang thei hle in ka hriani ni zana po khana ni Messi khan in a pen goal lo na a timing chata khan in ball kha release ani kha khan in
Argentina kha atikal zot thina chu inti ve thopo karinga neutral takalo en kha chuanin che zung lo ma sela a ball pek chuate a in herzewa ball release te khatiang kha a cha mai Argentina henan chhor ti lo thei ni lo wani chuanin ni zanin khela khanin Messi aron tong chhuwa ka saum thei khom maya FIFA World Cup sari somni paruk semi final Argentina here in 2-1 khan England khan ne khani ani khel zon hu khan an captain Lionel Messi kha aron tong chhuwa kani Messi hian in an ram mi puite tan he na poimo zele final an lut le thei chu ro pui ati thuwa soya an ram mi puite ne na polom thuwa soya ni hei ba ka hen final a ma chon tur Spain ram le an player no pang ha thiam tak lamin yamal te chanchin thlamuan le zom takin aron soitel bokani an ron tia Messi bi ka hi abik takin he tianga anan chak hian tongkam engemaw hangai thak ang che hi aron mangkhat khop maya amang lo top chu ti thei lawanga amaro chu uluk taka neutral taka kan en hianin an chakani po hian tongkam moi jok le an tumpui te tan po angai thla kha dam tur li hian tongkam aron mang thina ni helai hi tam takina an ngai san chan hi ania choni zanin khelchung changa khanin England lamin goal an thun masa jok khani Messi assist voi ni mangin Enzo Fernandez le Lautaro Martinez ten goal an khung khania an thun khania Argentina an chak zui khania Messi hian record asiam le ani he in khel zo hian Messi chu golden boot an dinga asang berani me ka goal riat le assist nei tam berani ta ani an ron tia chuanin final hi July som pakua hian New Jersey Spain le Argentina ten an khel don ania boruak alien view ange ha dam takin pressure om lawin an khel thei don ti te po hi in mu dan te lo soi ve shim ula chuan in zarin khel chung changa khanin England fans te an coach laka an lung oi lo te hi omin lo ti reng em lo soi ula kei ka ngai dana chunin om ka ti angareng khop moi a chan chu aron soi ang khan tula kan chiarang khan atlar malam pang kha an norona lo khop maya le lama chon an tlar hnung te kha an tangkai angreng phian zo kani chong khami chung po khan fans ta khanin atha maguire te po I da lut lawai le lawa ti dan kap zui ngal ania chu ti roli Argentina te le lampang an tumpui te an han thun ma support thina ti khanin to pa defensive an changa maro chu chang zo hi an lo meu lo chu ni mani loka po kan hringa Switzerland te po nia ti khanin Egypt thleng pon ani goneron khung zeta ma se Argentina yan le thal le nge ani hela hi mak khop maya a then pe chun an ring hlel hi la Messi hi mi hring pa ngai po lo ni lo hi te pon ti sup pha ve nuk ani in po ri sala in mu dan rang khalo soi ve shim ula fair to ke in tiem nge nia tum dangang thawin official an referee tele FIFA how to te hian an chan bi kani ti a kha in lo pu le tho in mu dan theu khalo soi te u kai ko ngai dana chon neutral taka kan thlir chuan ni jana an ge ma kha chuanin Argentina emo England lampang te kha side an nei view lo mo thatakin an hamin ka ria England lampang kha atran ma shet pon ka mu hial zo kani Argentina an comeback ro pui tak zet boka in mu dan theu khailo soi don ne